kwihuta kubera ko dufite umwanya wo gusenga. Without further ado, because we need time to pray, reka dusome Zaburi 103 umurongo wa mbere n'uwa gatanu. read Psalm 103 from verse 1 to 5. turaza kandi gusoma Abakorinto ba mbere igice cya mbere 1 Corinthians chapter 22 verse 22 wenda tugeze kuri 24 to 24. kadusome mu izina rya Yesu. Let's read in the name of Jesus. Zaburi 103 Psalm 103 umurongo wa mbere n'uwa gatanu. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindi mwo mwese mwe nimuhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza n'indwara zawe zose. Agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza kikamba. Agahaza ubusaza bwawe byiza, agatuma usubira mu busore bushya umeze nk'ubwikizo. Haleluya. Abikorinto ba mbere 1 Corinthians igice cya mbere 22 chapter 1 turageza kuri 24 wenda. verse 22. Dore Abayuda basaba ibimenyetso, Abagiriki bashakashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwiriza ibya Kristo wabambwe. Uwo ku Bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubufu, ariko ku bahamagawe b'Abayuda n'Abagiriki niwe Kristo, ari we mbaraga z'Imana n'ubwenge bwayo. Icyo gihe nabyo bigaha umubiri, And then I'll give amaboko the body, ukayazamura, and then you lift your hand, amaguru ukayakinagiza. and you try and Haleluya. Nicyo gituma umuririmbyi yaririmbye that is why a singer sang, aravuga ngo none maso yanje, nawe matwi, nawe munwa, nawe mubiri, you my bride, you my ears, mwese mushimishe uwagukuye mu ngoyi. praise the one who have rescued us. Ndetse ntibigarukiraho It ibyaremwe should not byose stop n'ibishimwe. from there, all the creature. Haleluya. Hallelujah. Sinzi umwanya wacu ni muto, ariko reka We mbabwire have a short time, but let me tell agakiza you, Imana yaduhaye salvation that God has given to ni us nk'umuriro ubitse mu mwuka, mu is mutima. like a fire that is kept in our heart. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Haleluya. Hallelujah. Aho ngaho niho umuriro ucana. Hari umuririmbyi waririmbye aravuga ngo Fire burns. There's a singer that sang, agakiza ke muri nje ni nk'umuraba, my salvation is like a wind. ubundi ni nk'umuriro. It's like a fire. Haleluya. Hallelujah. Iyo umuntu yakiriye Yesu Kristo, When someone has received Jesus Christ, umwuka wera akaguha and the kumusobanukirwa Holy Spirit will help you to understand no kumenya icyo yaguhaye, and to know what He has given you. wa muriro uhora waka. The fire in you to always burn. Haleluya. Hallelujah. Uhora waka. It's always burning you. Bijyana n'ubumenyi ufite bw'agakiza kawe. Depend on the idea that you have. Iyo of ufite salvation. ubumenyi buke, If you have a low, kwizera kwawe kudashingiye ku bumenyi buhagije, when your faith is low wa muriro uba muke. and your fire decrease, Hari n'abandi unazima. and for others it's turned off. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ugasanga umuntu yarakonje And you find someone is really cold agategereza kwatswa, and they need to be raised, abandi ngo bamwatse. and others to rise them. Akicara mu rusengero ategereje ko abaririmbyi baririmba kaka, Waiting for the singers to sing, cyangwa and the umuvugabutumwa shine n'uwundi in wese them, or any preacher akamwatsa. will rise in them. Abo rero umunezero wabo So bawukura for kure. them, their joy comes very far away. Amen. Amen. Bakinginga They try to intercede. bagakorangiza. Haleluya. Ni terme ya bungeri, ubundi kugira ngo inkirete urakorangiza kugira ngo irete ibone amata. Iryo jambo ry'ikinyarwanda ntiyarimenya. Rero abantu b'umuriro muke mu mutima baringinga, bakaganya, bagashakisha. They try to intercede and find. Haleluya. Hallelujah. Ariko umuntu wasobanukiwe Yesu But someone who has understand Jesus, acana ikara ritazima mu mutima we, they start a charcoal does not stop in their heart. rihora ryaka. It's always rising. Ntirigombera sente, Does not need ntirigombera indirimbo any nyinshi, instrument. any rihora song. ryaka. It's always live. Haleluya. Hallelujah. Babandi rero bakabuke babanza And for those gushakisha, who try so hard to rise,
nibo babandi turinda dusohoka ariho bagitangira kwaka. When we left, that is when they start rising them. Nibo baje bavuga ngo byari bigiye kuryoha ngo none They turarangije. say it was about to be good and then they Abandi just finished. byaryoshe bakirimo baje mu nzu Others, y'iki it was y'Imana. very good when it came to the house of God. Dawidi yaravuze ngo nzanishimiye iyo bambwiye ngo David tuje mu said nzu that I rejoiced y'Imana. when he told me to go to the house of Ava mu God. rugo arimo agurumana. Came home burning. Hallelujah. Hallelujah. Yagera mu nzu y'Imana akageramo Then umuriro. when he comes to the house of God, Yes, he ashimwe. started praising. Amen. Hallelujah. Praise Jesus. Hallelujah. Akicarana umunezero. And then he'll sit with joy. Hallelujah. Hallelujah. Nzambigereranya hari ibiti bigira amakara atandukanye. Trees have different chakras. Hari igiti kigira ikara ryaka rikazarinda There's rishira. trees that have chakras that could burn. Hakaba n'igiti for long kigira time. ikara rizima. And there's trees that have chakras that's not long. Rero umukristo ni bene cya giti kigira ikara And the ryaka. Christian is like a tree that has chakras that burn. Ryakara nubwo ryobaho umuyonga rikabaho urwavumba rikabaho ivu ariko riba ririmo ryaka. No matter what, and then it will fire. It has fire. Iyo wihenze ukareba ryavu ukagira ngo ukarikoraho riragutwika. It will burn you. So, Muti my witeka heart rejoice to God. wibuke ibyo yagukoreye byose. Not forget everything Hallelujah. for you. None wa mutima iyo watse ubwenge buhita bwibuka ibyo Uwiteka When your yakoze. heart has fire, and then your mind remember Yes. as everything. Hallelujah. 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 Ntiwibagirwe ibyo yagukoreye byose. Do not forget all he has done. Muri iyi seminere tuzaganira ibi ngibi yavuze Imana yamukoreye. We'll talk about what God has Icya done. mbere kiruta ibindi The first thing niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose. is the one who forgives all your sin. Hallelujah. Hallelujah. Icya kabiri And number two, akavura indwara zawe he heals all zose. your disease. Hallelujah. Hallelujah. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe agakiza indwara zawe. Icya gatatu agacungura ubugingo bwawe ngo butaja muri rwa rwobo bitaja muri jehanamu utazarimbuka akaguha ubugingo buhoraho. Your life from the pity. Hallelujah. Icya kane And number four, agahora akugirira ineza n'imbabazi. Hallelujah. Akabikwambika mu buzima bwawe nk'ikamba. and crowns you with love and compassion. Ibi rero nibyo tuzadevelopa muri iyi That seminari. is what we develop. Yesu ashimwe. Praise Jesus. Ariko mbere yo kubigeraho But before ndangiza ndashaka mbabwira impamvu Dawidi yari ameze nk'uko umutima w'Imana I would ushaka. like to tell the reason why David was the same way the heart God wanted. Hallelujah. Amen. Imana yaramwirase. God boasted about him. Iravuga ngo mbonye umuntu umeze nk'uko Saying, umutima I wanje have ushaka. seen someone, the same person, Si yanje yose. all days of my life. Hallelujah. Wenda tuzaganira imbabazi ejo. Reka tuganire hejuru y'imbaraga. Yarazi imbaraga z'Imana. He knew the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Burya abakristo Sometimes Christian, ikibananira what really is hard ni for them ukwizera imbaraga z'Imana. is to believe in the power of God. Twahasomye hano mu Bakorinto We have read it in Corinthians. haravuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso, abagiriki bagashaka ubwenge, ariko twebweho tubabwira Kristo wabambwe. Uwo ku bayuda ni ikigusha, ku banyamahanga ni ubufu, ariko ku bahamagawe mwebwe ni imbaraga z'iki z'Imana. Amen. Hallelujah. Imbaraga So z'Imana, with the power of God, ubana n'imbaraga z'Imana, live with the power of God, ugendana n'imbaraga z'Imana. work with the power of God. Hallelujah. 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 Ya umwanya wacu urashize nabaha urugero rwinshi cyane I was rwo trying to give kukubwira you ngo different examples to tell you. Dawidi yigeze kugera mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. David reached it, arahanyura and then he passed. ariko aravuga muri ya ndirimbo ye ngo naho nanyura mu gikombe And he cy'igicucu said, even that could ngo pass ntacyo to the crowd of the nzatinya, dark, I will ngo kuko ndi kumwe n'Imana, because I'm with God, Imana nyiri imbaraga. God of power. Rero ikinanirana ku bakristo, And ubukene buzakwereka ko nta Mana ufite, the ibibazo problem bizakwereka is ko nta that Mana you don't ufite. have God. The problem that you have is nta that there's no God. urebera Imana muri circumstance. You can look at God in the Imana circumstances. uyirebera mu kwizera. You look God in Ese faith. warizeye?
Do you have faith? niba warizeye urayifite, If you have faith, then you have nubwo God. warwara urayifite, Even though you nubwo don't waba be sick, ushomereye urayifite, even though you don't have a job, nubwo you have abantu God. bakwanga urayifite, Even though people hate uri you, you kumwe have n'Imana. God. You are with Imana God. iryamye muri wewe God sleeps kubwo in you. kwizera, ugendana imbaraga z'Imana. You walk with the power of God. Haleluya. Amen. Gideon arihisha, Gideon tried to hide. yihisha n'ubufu, He tried to. afite ubwoba. He was scared. Marayika ngo amanuke And when the angel aramubwira ngo wa munyembaraga we. told him, you the power. Haleluya. Hallelujah. Gideon aramubwira ati nta mbaraga mfite, Gideon said, I don't have circumstances power z'intambara z'abamediyani zitumereye because nabi. of the circumstances. Marayika aramubwira ngo uri umunyembaraga kandi ufite The n'ubutware. angel told him that you are Haleluya. victory. Nubwo bimeze gutyo uri Even though it's umunyembaraga, like that, you are uko bimeze kose ufite imbaraga. no matter what you Wizere kuri kumwe n'Imana. believe that you are with God. Kwizera kwawe And you having faith, niko kuzaguha kunesha, that will bless niko you. kuzaguha gutsinda. That will give you victory. Haleluya. Hallelujah. Dawidi rero And then David, nico Imana yamukundiraga. that is why God loved him. Iyo usomye Zaburi y'18 umurongo wa 33, When you read Psalm, Dawidi yaravuze ngo iyo Mana yanje ngo ni Imana ikenyeje imbaraga. Haleluya. Ngo ni Imana ikenyeje imbaraga ngo ikanyobora mu nzira zanje God zose. give me power and leads me in all the ways. Zaburi ya 21 And on Psalm Dawidi 20, aravuga ngo Uwiteka Imana yanje ngo njewe umwami nishimira imbaraga zawe. Haleluya. hallelujah. Ngo agakiza kawe karanezeza. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Ya umwanya wacu uragiye kugira dusenga Imana, ariko reka nkubwire ndangiza, wizere Imana wizeye, wizere imbaraga z'Imana wizeye, Believe the power of God. kandi wirinde abavuga butumwa bagukura mu kwizera imbaraga z'Imana. Do not allow the preachers that take away the power of God in you. Haleluya. Hari abavuga butumwa bitera bwoba baraha bakaza akakubwira ngo uratewe, abantu baragushakisha, dore abantu baje, noneho akagutera ubwoba. And then you start fearing. Iryo ntabwo ari ivuga butumwa ry'Imana. There is not. Ivuga butumwa ry'Imana riravuga ngo uri umunyembaraga, uri kumwe n'Imana, wizeye Yesu, Yesu ari mu bugingo bwawe, Yesu ari kumwe nawe. Dawidi aravuga ngo nzaza ndyama nsinzire niziguye, mbiheshejwe n'Uwiteka umpa kuba amahoro. God who give me. Haleluya. Hallelujah. Iyo attitude y'imyumvire iyo iri mu mutima wawe, Attitude of thinking when it's in your heart. ntabwo uhungabana kandi ntabwo utsindwa. You don't fear. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Muzabireba no muri Bibiliya ni byinshi nabivuga bukira. Na Petero agendera hejuru y'amazi yarebye imbaraga ze, areba Yesu imbaraga ze, akandagira amazi, nyuma aza guhindukira areba umuraba, ngo arebe umuraba arazika. Nukomeza kureba imiraba uhura nayo uzazika, nukomeza kumva bakubwira ngo ufite ibitero uzazika. Ariko niwumva ijwi ry'Imana rikubwira ngo uri kumwe n'Imana, uragendana n'Imana, uzagendera hejuru y'imiraba, uzagendera hejuru y'inyanja, uzagendera hejuru y'ibibazo. Haleluya. Kuko ubuzima bw'ubukristo ni ukwizera. Because the life of Christian is to have faith. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Muri iyi minsi hari abavuga butumwa wenda ntibaragera iwanyu, During this day, there's some preachers ariko who preached here. yinjira mu nzu agahita kwereka ko yanzu yuzuye abadayimoni. They come to your house and start showing you how your house is filled with demons. Akakwereka amagufwa hariya, amashara hariya, Show you different hariya, things. noneho ukumva ugasanga wuzuye abadayimoni. And then you feel that you're filled with Iterabwoba demons. rikagufata. And then you have fear. Amen. Uzi biza bikurikira ibyo, You know, you, hagira agakomo ugahamagara wowe ukumva ntiwosenga ngo byumvikane, and you feel like you can't even pray, God could not hear you. akakugira imbata, And that person, ugasitoka amafaranga y'amatike, uko uhamagaye ukishura amatike, and then uko you uhamagaye start ukishura saving so amatike, that uko uhamagaye every ukishura time you go amatike. to that person. Amen. Uzi ibinda gutera, Do you know what else? kuko yakubwiye ngo waratewe, ugatangira gukeka abagutera kandi ntabo And you wabonye. start thinking about the people who have attacked you and you have not seen them. Haleluya. Wabakeka ukabanga, umutima wawe ukaba uw'abapagani, ukaba wuzuye urwango n'izigo.
wasigara ugenda ukagenda udasezeye ngo batumva. Amen. Imana yagukorera ibyo gukora ikanga gushima ukanga kubivuga. Ngo naje ndashima Imana ngo hari ukuntu nari nabaye ngo ariko Imana igira ukuntu ngirira gutya. Ngo nuvugaga ngo abarozi barumva. Ugasanga wabaye imbata y'ubwoba n'iy'ubupagani n'iy'urwango itagira iyija, warahangutse wavuye mu byizerwa, nta mbaraga z'ubutumwa bwizugira, nta gakiza kakugenderamo. Haleluya. Ariko reka nkubwire, uri umunyembaraga kandi ufite ubutwari, kandi izina ry'Imana riri muri wewe. Yesu akubyagiyemo uriya wizeye. Haleluya. Dawidi icyo ni cyo Imana yamukundiraga. Ngo aseruke imbere ya Goliyati aravuga ngo reba uriya mugabo ngo wirata ibigango, ngo uriya ndamutera ngo ndamuca igihanga mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo yasuzuguye. Ngo kandi iyo Mana narayibonye mu ishyamba. Haleluya. Imana yaboneye kuraje ya Dawidi no kudatinya ikavuga ngo uri umugabo. Ndashaka ngo abanje bose bamere nkawe, bamenye ko turi kumwe nubwo batambona n'amaso y'umubiri, ariko kuko banizeye turi kumwe. Imana ibahe umugisha. Dukomere Imana amashyi kubera umwanya wacu.